Salom mabata haganupan malasma uhurta halani sadarion Kamis tanggal 21 Mei 2020 Marianan Hun GKPS Jalan Sudirman Pematang Siantar Markebaktian Dohita Marhite bani pesta pardingatan parnaik ni Tuhan Yesus na ilaksanahon secara live streaming janah na siam bapa inang hasoman na irumah ni be na tibal ipodoman ni halani parnaboritan na irumah atape na rumah sakit na ipardalanan atape na ijape riap mahita ibagas kebaktian on jana sambut hita barisan prosesi marhite doding haleluya nomor 450 ayat sada pakon ayat 2 riap mahita jongjong. Ibagas gorani na ibata papa pakon Tuhan Yesus Kristus apatondi na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Jehovah do Raja marpahean hamulian do iya marpahean anjaha margonditkon hagogohon do Jehovah tongon ipajonam do dunia on seng anjay dugur totak do paratasmu humbani nabasa iya humbani mulani doma dongham hubani do galangon konon nami golun nami hubani naibatan na talup sombahon pakon pujon rosi sadoka ni dokani haleluya 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 Martonggo mahita ham Tuhan na ibata parkuasa ibagas Yesus Kristus nadom naik hunagori atas pujon nami doham na markuasa
jana namar hotak iharajonmu. Hamdo naibata Jehovah namar mulia jana pitor. Raja ni sagala raja namar kuasa, bani sagala na adong. Roh donuan hanami marsomba hubamu, martarima kasih do hanami, halani holong pakon hasitonganmu, na totap talar itonga-tonga ni dunia on. Ham Tuhan sitopa sagala na dop adong, pakon na adong nuain, sonai nasihol adong ope. Pujian nami doham jana padaskon tonggo, hatarima kasihon nami bani sagala nadop ilayakon ham huban nami. Jalo hamma tonggo apa persembahon nami, ham Tuhan naibata, alpa pakon omega. Naibata na pasing, jana totap rosi sadoka ni dokahni. Amen. Hundul makuria. Menduring hita haleluya nomor 70 sia ayat sada ayat 2 pakon ayat 3. Jonjong ma kuria. Bani na ipes taon, hitanuan pardingatan parnaini Tuhan Yesus Kristus. Isa dari hita do, paboa pardalanan ni goluta, hotop do pataridahkon, na hurang persaya hita, bani kuasani. Ibagas na mandopakon dunia on, halani ai, dearma haganupan hita, mangaku jana masopotkon dosata, ilobe ni Tuhanta, pasal hapor sayonta, nagati lang sa dalan, pakon pargoluhata. Martonggo mahita, rodo hanamin nuan manrogop, jana marsombah ilobemu, ham Tuhan naibata, paridop ni uhur bani ari na marsangapon, mangakuhon pakon masopotkon dosa kurang ni hapor sayon nami hubamu. Tontong do idodingkon hanami, pasal hagogohon ni kuasamu, bani ganup na tinopamu. Tapi mandalankon nami, hotop do pataridahkon,
hira naso adong kuasamu, dopak namasa na idopakon hanami, khususni bencana pandemi COVID-19 nuanon. Ham Tuhan, urupi hamma hanami, ase tetap saya, jana martenger ni uhur, bani kuasa apa hagogohanu. Mengatasi segala namasa, jana ase tetap hanami, marpangarapan dopak hagoluhan, na tetap nado ipasirsir hamban nami. Amin. Tangar anjaha haporsay hitama hatani naibata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Ia do pardiaran, pasalosehon sagala dosata, tapi seng pita dosata, tapi dihudo dosa ni haganup dunia on. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halaniai, pataridakon hitama, tanda-tanda ni pergoluhan na bayu. Hasangapon mabani naibata ibabo. Amin. Hundul makuria. Mendoding hita use haleluya nomor 450 sada, ayat 2 pakon ayat 3. Jonjong makuria, saksihon hitama haporsyatain, songon nasinasihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani naibata bapa, pargogo naso tarimbang, namanup palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni naibata nasasadain, Indo Tuhanta, na tinibukod ni si Maria, sangga nape haliaban. Marhite tondi na pasing, na manaron na parngit,
bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilakon, mate anjaha itanom, turun hunagori toru, mula manggolu humbani namate, bani ari patoluhon, naik husurga, anjaha hundul isiamuni nai bata bapa, pargogo dan sotarimbangin. Hunjai ma ia mula magira, laho manguhumi halak na mangolu pakon nadok mate. Au por saya bani tondi na pasing, bani kuria persada nama pasingi, parsaoran ni sagala nama pasingi, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluan nasadokan ni dokah ni. Amin. Undul makuria. Pai mamandoding hita, tangar hita lobe galangan kor bani seksi bapa kuria on. Jaga maha biji,
Pai mai jalo hita hatani Tuhan. Mendoring hita haleluya nomor 381 ayat 1 ayat 2 pakon ayat 4. Martonggo mahita. Dame ninai bata nama ngatasi hagenu paruhuron. Inma naman ramotkon uhur apa pikiran nasiam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horasma hubata haganupan kuria na hinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Horasma hubani kuria na beribadah di rumah ni bei. Kuria natibal age rumah sakit.
Kuria na sedang dalam perjalanan age nasiam hasoman nami na mungkin wan harus menjalani isolasi. Horas ma hubata bani sadarion. Kita ganupan hatani nebata bani minggu parnaik ni Tuhan Yesus. Kamis 21 Mei 2020 aima humbani Markus 16 ayat 15 dan subani ayat 20. Markus 16 ayat 15 dan subani 20 sonon mai hatahon. Doai nini ma hubani sidia. Lahoma hanima husap duniaon. Ambilan kon hanima ma ambilan nama dearin. Bani sagala natinopa. Napor saya anjaha tardidi dapotan haluahon. Tapi nasopor saya honauhum do. Anjaha on matanda namangihut bani napor saya. Marhite goranku. Usiron ni sidia do sibolis. Anjaha marsahap na baru do sidia. Joputon ni sidia do ulok. Anjaha AGB iinum rasun hamatean seng palamahua sidia. Tapi honon ni sidia do tangan ni badina boritan gabe malum ma sidia. Ia Tuhan Yesus do marsahap ia pakon sidia tarakat mahu nagori atas. Anjaha hundul ma isiamuni naibata. Tapi lahoma anggo sidea mengambilan kon ambilan nama dear in huja-hujape. Irupi Yesus do sidea. Anjaha ipatotap do ambilan ni sidea ai marhite tanda na mangihu ai. Naima dasni. Kita ganupan na hinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sada porlu siron kononta pase maningon ipardingati hita minggu parnaik ni Tuhan Yesus. On porlu botohonta sebab parnaik ni Yesus aima rangkaian humbani parpuho onni humbani namate. Jadi bani Injil pei catat do pasal parnaik ni Yesus lang pita pangidagyon ni pamalum na buritan lang pita pangidagyon ni mambere mujizat. Tapi serangkaian do kisah pelayanan ni Yesus ai termasuk mahoma bani parpuhon humbani namate jana taparpudi bani parnaik ni kusurga. Jadi hubani na ragu-ragu, buanglah keraguan. Bahasa Yesus Kristus aima sungguh anak minai bata, nado puho humbani hamatean, jana naik ku surga. Marayak bapani ini. Aima maknani parnaik ai. Dopai, idida hita, ahadona boi buatonta banina ipestahon hita ipardingati hita parnaik ni Yesus hu surga ai. Na parlobe na porlu sidingatonta ai ma ternyata ada misi yang diembankan hubataon hagalupan bani parnaik ni Tuhan Yesus. Ahama ai. Aima bahwa lahoma hanima husap duniaon ambilan kon ma ambilan nama dear bani sagala natinopa. Paimalaho isobut dohu bani susian ai bahwa keadaan ni Yesus nalahon naik ku surga ai ini memberikan sebuah kekuatan yang baru.
Jadi langbe sebagai pengikut na ragu-ragu. Susianai ipa mas-mas langbe gabe pengikut yang selalu takut dan khawatir. Susianai ipa mas-mas langbe gabe pengikut yang hanya banyak mengeluh marungut-ungut bani goluni sidea. Sekaligus aido homa na ipadingat hubata bani na irayahon hita parnaik ni Jesus ay. Tapi parnaik ni Jesus bani sadarion kehidupan lama ay berganti menjadi sebuah kehidupan yang baru. Naizama ay. Setiap orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, haruslah dia menjadi Kristen yang militan. Setiap orang Kristen, haruslah dia menjadi Kristen yang punya semangat juang. Setiap orang Kristen, haruslah dia orang Kristen yang mau keluar dari kehidupan lamanya, memasuki kehidupan baru. Sebab Yesus dong memberi kekuatan ai, pai manaik ia hu surga. 40 hari dokah di pai manaik hu surga, Yesus ria pakong susianai. Ipa mas-mas. Ase margogo si dia. Ase ulang pita so si dia i rumah ni si dia meratapi nasib dan ketakutan-ketakutan mereka. Tapi doma ibere Yesus kekuatan, semangat. Sonai homa ipargogo hido si dia. Halaniai ibere Yesus nagabe amanat agung. Isobut amanat agung. Lahoma hanima husap duniaon ambilan kon hanima ma ambilan nama diarin bagi sagala natinokma. Kita ganupan nainargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Arti kata laho berarti dia harus bergerak keluar. Jadi langsung bergerak keluar dari dirinya. Husab duniaon. Laho mahanima husab duniaon. Menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Dunia di sekitar kita ini. Sebab arti dunia, ulangi pahami kita sebagai atau secara makna geografis. Tapi dunia juga adalah dunia di sekitar kita. Orang-orang di sekeliling kita. Boy doai keluarga. Gereja tak. Boy doai orang-orang yang terpinggirkan. Dunia boy do homaniai adalah orang-orang yang belum mempercayai bahwa Yesus ai juru selamat. Jadi memahami laho mengambilan kon ambilan nama dia ruh dunia pala dao ipikiri hita atau hu dunia jah hita borhat. Kita ganupan termasuk juga anggolaho mengambilan kon ambilan nama dia husab duniaon laho makatahon bahwa pangidangion na ihorjahon hita, pangidangion tanpa batas, tidak dibatasi waktu dan tempat. Jadi pori ise hitaon, pori aha pe horjamu, pori ijah pe ha marianan, ambilan kon ma, ambilan nama dia. Perlu manggolu tengah-tengah ta GKPS, agedas bani sonarion. Age bani situasi pandemi COVID-19 on. Aima pati-patian di kongsi laita. Jadi anggo pati-patian di kongsi laita ai manobut anggo marsahap-sahap ham
Pakoni sebiai atau panggo merbuali ham jadi palima kababakon maningom masahapkon hata nine bata. Siotikan ni manukun do mamar minggu. Kalau Anda berbicara dengan orang lain, paling tidak kalimat kelima adalah kabar baik. Setidak-tidaknya Anda menanyakan, apakah sudah beribadah? Memang nuanon terbatas do pergerakan tak halani yang jurhon pemerintah, stay at home, beribadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Tongon duai. Tapi bukan berarti juga ambilan nama dear ai, kabar baik itu juga menjadi terkungkung di rumah saja. Kita juga bisa membagikannya. Bahat media naboi pakai kita. Suku-sukun. Apakah kalimat kelima kita sudah menyampaikan kabar baik kepada orang lain? Mengambilan kon ambilan nama dear mahita bani kalimat napalimahon anggo bermedia sosial mahitaon ai gabe perenungan hubata deposiai kita ganupan dunia nai maksud ai juga adalah dunia di sekitar kita, di rumah kita masing-masing. Anggo marsahama bapa dopak sidrumahni, dopak niombahni. Apakah kalimat kelima membawa ambilan nama dia? Oh, dia berefleksi mahomani hubata. Atapi nang anggo marsahap dopak bapa dopak niombahni. Apakah kalimat kelima adalah ambilan nama dia? Kabar baik, berita yang menyejukkan hati, berita yang mendamaikan, berita yang meneguhkan. Totuondo na perlu si horjahononta mamboban laho padaskon ambilan nama dear husab duniaon, terlebih dunia di sekitar kita ini. Kita akan upan nahinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Parnaik ni Tuhan Yesus Kristus lang manadikon ketakutan dopak susian songon nadop nasobut nokkanai parlobi. Tapi parnaik ni Yesus Kristus justru memberikan penguatan, justru memberikan semangat yang baru hubani susian ai. Yesus makatahon kuasani gabe bohal bani susian ai laho mengambilan kon ambilan nama dia. Jadi anggo isuru Yesus laho mengambilan kon ambilan nama dia, sekaligus Yesus juga memberikan jaminan aima kuasanya menyertai setiap orang yang menyampaikan kabar baik. Iboto Yesus do tantangan, ancaman. Namaningon si dopak konon ni gadupan para pengikutnya yang nasihol mengambilan kon ambilan nama dia. Memberitahon ambilan nama dia pasti banyak tantangan dan ancamannya. Ancaman ai boy do maritehon ni sibolis nalang marosu. Ancaman ai gambar hon boy do marhitehon ni ulok nama matehon. Ancaman ai boy do gambar hon marhite rasun. Ancaman ai boy do gambar hon marhite situasi na payah. Sakit penyakit bagai ancaman. Di setiap pengikut Kristus nalaho mengambilan kon ambilan nama dia. Iboto Yesus doai. Bahkan badi gereja mula-mula bahat do namati martir.
dengan disalibkan kepalanya ke bawah. Iboto Yesus doai agedas bani dua non. Tapi isobut bani yang bilang tau, marhite goranku pamalumon usiron do sibolis. Marhite goran ni Yesus usiron do sibolis. Akon hata na pondok, Yesus memberikan otoritas marhite gorani mengusir sibolis pamalum naboritan membere gogo hubani hasoman nagalek marhite gorani Yesus memberikan kekuatan hubataon pada skon ambilan nama dia. Jadi sebutan marhite gorani Yesus bukan sebuah mantra. Tapi di sana ada terkandung otoritas. Di sana ada makna penyerahan diri penuh. Bahasa Pitagorani Yesus namar kuasa. Naboi mangurupi hitaon haganupan. Saya ulang ragu-ragu. Hatahon hamala. Marhite gorani Yesus. Lau mahobulis. Marhite goran di Yesus margogo mahitaon. Dalam nama Yesus kita menjadi kuat, kita menjadi teguh ibagas hapor sayonta. Doposiai Yesus padaskon hubani hitaon haganupan. Saina yurupi dohita mengambilankon ambilan nama dia. Anggo ibandingkon hita hubani Matius 20 lalu ayat 20b. Pernyataan ni Yesus on ditegaskan isobut sonon. Tonggorma saina hasomanon kudohani maganup ari rosi ujungni duniaon. Ada janji peneguhan humbani Yesus mangurupi maka somani. Berarti juga mendampingi, ikut serta menolong, ikut ambil bagian dalam pekerjaan kita ini, yaitu pada skon ambilan nama dia. Lang HP pasif Tuhan Yesus Kristus. Lang HP tadi konsonin hasahita. Baninalaho mengambilan kon ambilan nama dia. Tapi tetap doia aktif, tetap doia mangurupi maka somani, bahkan ambil bagian bani setiap pargoluhan tau. Ase tetap ma ambilan kon hita ambilan nama dearin. Kuasa ni Yesus tetap mapargogohi ham. Amin. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus nama kaholongi hanami. Naik ham hu surga. Hundul isiamu ni nai bata bapa. Ihapor saya hanami doi. Halani anak ni nai bata bapa Tuhan. Ibere hamdo tugas suban namion. Susian muon haganupan. Aselaho mengambilan kon ambilan nama dear husap dunion. O Tuhan, pargogohi ham hanami, patotap ham lakah nami, bohal nai beremu, inma bohal nami langbe ma biar hanami, hatamuin ipadas hanami ma, ubani dunia sekitar nami tarlobih, ubai keluarga nami, ubani sindohor nami, masyarakat di sekitar nami. Urupi ham hanamion haganupan, gabi halak Kristen, na tetap berjuang, na tetap mengambilan kon ambilan nama dear ini. Hamba pa maidop maham. Ibagas toru niu hurdo hanami rohu lobe-lobemu. Age beribadahi rumah nami BIP hanami. Tapi marsada niu hurdo hanami on haganupan.
Tuhan si parkuasa Tuhan. Ya tahun hama kuasamu itongah-tongah namion Tuhan. Itongah-tongah niki ada namion nuan. Ija pandemi COVID-19 melanda. Pimpin hanami ganupan. Ase berhikmat bijaksana mandopakon on. Dauh ma putus asa humban nami, age masyarakat kota Siantar onpe. Tapi setiap orang menjaga diri, menjaga jarak, menjaga kesehatan masing-masing. Age kuriamu, KKPS Resort Siantar Sada, kuriamu haganupan. Sai urupi ham hanami, ase pandai hanami mandopakon pandemi COVID on. Tuhan, saya tetap bereham kekuatan, kesehatan huban namion haganupan. Urupi ham hanamion. Age hasoman nami na tibal nuan halani parna boriton ni sidia. Tatogu ham pangarapan apa hapor sayaw ni sidia. Hasoman nami na tetap berjuang. Mamberehkon gogo ni sidia. Melayani yang sakit. Urupiham hasomanami para medis. Bani perjuangan ni sidea. Selamatkan ham sidea Tuhan. Jana ulang lopas ham. Gabikador semangat ni sidea. Puri bahat masyarakat yang terlihat abai menjaga kesehatannya. Age pemerintah nami di kota Siantar on tuntun masih dia bereham hikmat pakon bijaksana ase pandai si dia mengatur hon hanami masyarakat on. Tuhan sai pasada hama hau huron nami haganupan ise pehanami sada tongon hurun nami melawan pandemi COVID-10 siahon. Tuhan maidop maha, tangi hon hamma, dilo namion. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Paima yondoskon hita galanganta. Takar hita malobe hata ni nebata nagabi onjelan bata laho manggala. Aimana tersurat bani pesalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal niuhur bani nebata anjaha galari ma bagah-bagahmu bani sitimbulan in. Sonari ondoskon hita ma galanganta. Sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Riak mahita jongjong, martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami, paridop niuhur, harohani sagala pasu-pasu. Terima kasih isombah kon uhur nami hubamu. Halani humba mudo ijalo hanami pasu-pasu nago kandea, pakon nalaingan. Bani panorang on isombah kon hanami do hubamu, nagabe galangan nami. Diri nami pakon hinadongan nami, nadop pinere muin. Sai pasu-pasu hama galangan nasi nombah kon namion. Gabe galangan nama pasti. Nama mbahen harajaonmu lambin marhataridahon i duniaon. Ukap hama urnami marhite tonduimu. Ase lambin i ida, iboto jana i hamalaskon urnami, bueni si layak-layakmu. Nadop i jalo hanami. Pakon nasihol bereonmu ope benami. Ajari hama hanami lahoma galangan nami, napatut galangkonon nami hubamu. Jalo hama galangan pakon tonggo elek-elek namion. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen tondui daging uhur apa gogoni. Tondui daging uhur Yesus Kristus nadop naik hunagori atas jana hundul isyamu ninai bata bahapain. Malas do urnami mardingat nadop saudo haganup sura-surani bapa. Nalaho mamberehon haluahon hubani duniaon ay mamarhite nadop saud ham naik hunagori atas. Mulak hubani hasangaponmu. Doma ipabakit ham gabe raja ni sagala raja. Jana gabe malim bolon mangapiti sagala napor saya. Ase parrupei bani hagoluhan na sadoka ni doka. Pargogohi ham mahanami kuriamu. Ase tetap mangarap jana marhapor sayaon hubamu. Pasu-pasu ham mahoma sagala horjani kuriamu. Ase lambin doras pararatni harajaum. Sai maidop ma uhur. Jalo hamma tonggo namio. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Hamba panami na inaguri atas. Sai na papasing maguran. Sai roh maharajaunmu. Sai saud maharosuni uhurmu.
inagori tonga on songon na inagori atas. Bere hama banami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Pulang hanami hubai ham huparlajoan. Palua hamba hanami humbani pangaku. Ai ham dosi mada harajau pangor hagu kuhur ampahasangapun sadokani dokani Lahoma nasyam janapa passing nasyam ma Kristus in ibaga suhur nasyam. Tongtong manasyam sir-sir patorangkon bani haganup halak nama nukun nasyam pasal onjolan ni pangarapan nasyam. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai batama. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu janama idop mau hurni mangidahan. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu jana ipa sorap ma dameini bani tonduimu. Amin. Shalom mahubata haganupan. Shalom.